Mizoram State Day voice of thum pariat na chu vawiin khan I&PR Conference Hall Kolasib-ah lawmna hman ania. Nimin chawhnu dar khat vela Bairabi North huamchhung Tlawng Lui Licheng kaia tlan mipa kumsom pariat mi pahnihte ruang chu hmuh ani to. Mamit Venghlun Branch YMA chuan vawiin khan an veng chhunga Govt Primary School 1 hnatlangin an sakpui. Pvt.Ltd chebei ule Mizoram State kaia CHANCHIN THAR ngai chun zomang. I&PR State puitlinga Mizoram plan kai ani ni Mizoram State Day voice of thum pariat na chu vawiin khan I&PR Conference Hall Kolasib-ah lom ani a District Borsa pujon LT sang chu khwalian ani khwalian Kolasib Borsa chuan district mipuite State Day chibai bukin state ni na chu all sam taka nei mei thei ani lawa thale zung ngai to na thlantui le thisen tam tak senga harsa taka swal chho ani atia state ni na mutura akal kong hau tak zia sha state ni hludna shethar le turin mipuite chu acha ani Mizoram humhim le ti mason te state ni na vonnun zel te chu khwale tui zongzong mo phorna ani thu soin Mizoram State zalen le ruang ani na chu athazong mason nan manthiam apoi mo thu soi Kolasib-ah State Day lomna hun he Kolasib DRDO Project Director Pulalmon puya chuan kai shoya The Salvation Army Kolasib Corps Commanding Officer Major R.L. Chuan hun ser mangin Kolasib District Local Administration Officer pu STL mingmoyan in lomna thu asoya kalkhom ten mizo namhla ro minrel sakang che ti an sarwala Kolasib All NGO Coordination Committee Chairman pu Thomas Dinal England pu in thu soyin Mizoram in I&PR State ruang berni na alwa chu chuan tak zeta he ni na humhim zel tur hian keimania Thadna thuruk kan tinung reng tur ani ati mi puite chu khwale tui thani tum theu tur le thataka dan le thupek zomzel turin acha ani he huna hian rambuai hun kher khan paltlanga kumsa kha zakwa somriat parok ju ni somthuma MNF Mizo National Front le India Sarkarin remna thuthlung Peace Accord anzia felhnua India dan pui Pvt.Ltd Amendment Article 371G kaltlanga kumsang khazakwa somriat pasari February ni somni a Mizoram State ni na ane chawdan tarlan na video Kolasib District Information and Public Relation Office in anbuat sai chu clear how ani a zai thiam te zai ngai thak ni bokin Additional Deputy Commissioner Pimaladi ngorthan Tlawng in lom thu soin hun na kharani voina Kolasib State Day lomna hian sarkar official te tlomngai pol shwai tu te kaushan shwai tu le chanchin bumi te antelani State Day lomna hun man zo hian Kolasib kaushan shwai tu committee hwai hotin Kolasib tumpui field ta ramta na tongtrai hau na hun State Day of Prayer buat sai zuini a kaushan shwai tu committee treasurer upa sirlal biak thanga chuan hun kai shwain kaushan shwai tu committee vice chairman Reverend Joel din puya BCM Kolasib pastor bial chuan hun man chan le tong trai thupui soi honga mi puikal content thupui sang swal thupa choina lom thu soina in hlan tharna le ram shwai tu titan ti te mangin chongli in tong trai rol na hun an mangane Kolasib Borsa pujon LT sang chuan atopa thu soi bokane Nimin chawhnu dar khat vela Bairabi North huamchhung Tlawng Lui Licheng kaia tla mipa kumsom pariat mi pahnihte ruang chu hmuh ani to Tlawng Lui che swalte hi VL chan chu akumsom pariat Pukela lian moi fapa chingchip mual puile H.VANLANGHAKA chan chu akumsom pariat pula roi zela champhai PhD veng te anni an pani hian rail wagona bu fai lot chang truck driver fa te anni a Nimin chawhnu khan Tlawng Lui a hian inbual torin an kala an che swalta ani tuya an tla ani ti hriat vele Bairabi North Branch YMA te amuna kalin tui thiam te tui chung an lutin ruang zon hna an thoka tui hi athuk dewa wangin tui chung lu na nen lau chuan lu ahara sairang branch YMA shrai tu te bepopin sairang atangin tui lut thiam YMA shrai tu te nen ni zandar khat vel khan Bairabi an thleng thla a tugin zingdar kwa vel khan tui lu na man ruwa thuam fam kim nen sairang branch YMA ten ruang an zon hnuwa H.VANLALNGHAKA chan chu a champhai ruang hi chawhmadar somle min somni pariat vel khan atlakna atanga meter nga vela hmuh ani a atlakna atanga hlalawa tho VL chan chu a chingchip ruang hi chawhmadar somle min somnga pali vel khan hmuh ani ruang hi boipui tol anga boipui ani hnuwa an khwa panpui ngal an ni Mizoram Sarkar chuan Nimin atang khan pi sakai hun atidang lama he man ang hi chuan jing lama dar kwa atranin tlai dar nga a bantur ani a Kolasib district a po pi sakai hun bi thlia thar hi man ngal ani
Mamit Venghlun Branch YMA chuan vawiin khan veng chhunga Govt Primary School 1 hnatlangin an sakpui. Mamit khopui chhunga school masaber Govt Primary School 1 a hian ni kumachang khan preschool hon thar ani a kumin hian KG class hon belle tumni in classroom tur sakbel ani a classroom thar saktur hian MLA fan cheng noi ni hmuh be se ni a an poisa hmuh torin chan hian mimal poisa mangin classroom thar tor hi an siam me ka ni MLA fan an hmuh torin room sak du ang adei tok lo awangin Venghlun Branch YMA chuan classroom thar torin hnatlangin an sakpui ta ani voin hnatlanga hian YMA member ba ka vengchhung mystery te zirtir to le zirlain nu le pa te an thok chhuak ani Union Sports Minister Anurag Singh Thakur Rahman angin Nimin Khan Mizoram Sports Minister Pulanging Lawa Marchuan Assam Governor Gulabchan Kataria akom Pulanging Lawa Mar hi Khelo India University Games honna Govt ne yamang torin Nimin Khan akala heta hian Union Sport Minister Rahman angin India Marchaka Sport Minister Shang te inkom na hun an nei ngala Marchaka Sports mason na toran soi hawani Marchak Sports Minister te anin kom zo a hian Puthakurian Assam lar sap hmuh na atel ve tura somangin Mizoram Sports Minister hi atela Union Sports Minister ne nan inkom na Pulanging Lawa Mar hian Mizoram in sport mason na tura an mamote athlena India Marchaka omsum le pai har sanane an ni awangin state budget pon lama athei ang anga pui turin angena Union Sports Minister chuan bozui tur thu alo shilani Union Sports Minister chuan Mizoram budget session chan ni a Khelo India University Games ngai poimo akalawangin Mizoram Sports Minister hena lom thu soyani Pumal som zwala ralte Chairman Mizoram Youth Commission le pu Jonathan Lerem Rota OSD to Chief Minister John Barla Union Minister of State for Minority Affairs to achena in Delhi vawiin khan an kom Pumal som zwala ralte chuan Mizoram chalai ti tanam MYC malak na shang shrilin Minister chu athei anga portfolio atanga chanpui na dapui turin angena Minister po insha thiam puin Secretary Mitun Yadav ne na malak theina soihau tura aron angin an soihau ngala PMJVK scheme kaltanga malak theina shang omte ko hmuhin Chief Minister Pulal du omale District Council and Minority Affairs Minister Pusila soivong ate biak ngal ni in second installment don turle project submit to North Swak tura anron angin malak ngalani a PMJVK scheme guidelines hian Mizoram pumpui a huamthei to dona heng health sports education agriculture market a malak na shang thalai te ta na masona to kong tam tak a omthei to dona ni khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni